tum na tum berkazi ambor nyim to heaven. Come on how? Wula kenya vinya adanka yetum la 247. Come on. Nunda Maravakana Akaman How programs on KFTV abu no program kamatam pindele yung pa ka bu no kumira tang na ko buhana bonlu na pakam fase lalan yale bi kalam bana bu no gun la kuma ngoma ngunya ne dana pa an ba bi dabga lalan yale ka tamal trana de vialme birin ya za bi on Akaman How programs o bu no segment kat discussara trana tin yale sham din to zu karan ye shalam bala tin yale sham to ba mi ya analysis kat nan de piongo tran nan da congratulations nin kam nyun kam yunde program o sahango for na wonin na yiko ka to pass test to non part of new shaban ye 2023 beginning lalan ya ka tin zan pe ka so ha duata na wonce ka tra duala antin yara babu ka bazan ni mane ka ko to ciana don kunye shambala ma ka ya ne new to this channel ko tema subscribe ka de biale so that anytime ka te back contents I am one of the people ban yara first da kunyela ta kamna tete important yunda ba ka no ya happy new year ka discuss new things be kama ban para shanga den piempe tan zang the new year celebration kama previously last year tan da fun nan shang but unfortunately tien tamla sandana biala tan bo na program nan ya sham da mala te footage sma shanga male gadama bebe hingo zan chang sound polo so the pamien yiram na karniela maybe tien yara yetu azam parazo kamatin da yar sham last year about new year celebration nta yiya ngoma na kanama ben sha kam yin nan da Ghana tiye northern region be tamal ditka tien nan la gwazan telgale nan da kama new year celebration ben nan da sham trakala yetu ashanga kama nyekala yetu anum magba bi zang la biya guma biran dana mal hankal na suhia ngarbin pa non de sham ngoma ka demi ngala authorities be yashel about it tamala te bityama yi banto zu ka be jirselo gada min makasio nta habra yina te ntaba restriction sababan non de show ka non de floating ma no ben yara secondly ngwa ambata na restriction te de ngala bi hagoni ne kan da dama di blan zonjal party in that mood ba moto nam racerle be nzan ben yafia partalman ta fon new year and tondele fon de share yan ka like da dama be special tamal before azan ben yafia to checha pam de non de kare new year night crossover ma anyama ka town central ma kare chemo ka gul cross over ma immediately ka cross over ma kana to so kam diyam bara moto na ba maloron na ka haka shabi yi ka ci kama bannan da ben shan nya via ka ba ko ga nya via seta bitin ma ka ko zan la pa karnyela motu yi ka solo ka na onde en cho yuto or ko en bahala ni ro pamni do me bannan da ben shan da kunya be tiharra kumni ne da malla like ba non de la ma soni ma spare life be spare nya vel yin kakat non de ma tra no interviews pam den ka tiare sanda ma like ni mama yero won vibe shi anga den da be ni mane ama ma de na nga yuale ban regret biane kana che ban ka tze yunda bu gbe to arabian kana che ban non de ka kwa like influence of timako ngo be dam ko nu I don't know to tikana kaman house or new year donc on ka se be Ghana be karanye de mark lumbo solar calendar the first night mbalama first January der vial pam benya ben sharan tara na celebrate new year bet ben non de star shelma mare changla ot ni ayer mare changla ot ma mi ka ti yele dindin ye shapam because majority about 90 to 99 or 98% of Bambeni man yala Muslims. Muslims ma die zate da dine ba katan like the celebration ma da party ato wishes so bet ben non de shama
dende kpa shab ma ban yusirla sola kalanda ma yuma ipa nyam ninvo shab ban nye aswarbe dolo nima ban yen la'anla be jama dure ne chechinim ne nsuhurna wone from 31st night ma to cross over of 1st January ma kaba min be duma be kaba min na on dir fila kaba suru bor blessings be bor tabgam sambe amfani na on sane zan chang la new year ma aka twe dan benye shaban hayel ma kaban zang benye via chang to be town central mbar moto ma non da ben shang dan benye ba. Yes, at the end of the year, I nyam ya now ne pa soyong bibe now ne pa ni salma. I nyam ka Christian ma ko all life nong the better garanya ka zilsa religion ma karnya no. Now ne tiaro new year man ma o konda pa na won no to nya vle. Ko crosser over tiar new year ben nyuna hedranya la no ngebo. Be kama ya karnya la achang te suna on val karmala aya be kama nin pienta shelen sang a tia new year ma akula mbwara karman kama akula mbwara njima ha alentin ye 2024 ni kanasha which is not right. Be shaka bien ka ben kanin pienta nyala ka like ka nin ne semenya de nyala zo tintale ne jarlum kunye don wana da ka ayan bo selection unemployed youth they mean banda like sorry to say banzo ni pamya banzan beto pour ka dwa ma ba yunda ba mi bi ma na dirke because ajin ka zan azo tere yan yul ka pa do yan mi ka mal biya kami na halaya ba ci kan ya dila dan ni ma dan affect our family. So panga ye be tsahara di pasha agbanda nye bia bana manda zora nan wa will di ma ku chang town new year night so be na celebrate like it's even better tran interview ma mbuhar shaba like wula kama be organize in a different way kama to no entertainment sham new year concert new year bumbo ama anyela town kama so en zan la'aran da pam no lorin zan la'aran da pam no moto ne ka ye de exhaust pipe ba ka MPP be NDC rally nyel ka reja na ban dika nan ban sha to o kunye la araka ka family ban yan dile ka no zan yina to waste da ka shi ba ka ta fita nan wahala fa to ran fi ba da di pa shi fita nan yin yelo because then da yung ma bi ne about 50% of them being service level machines bon ko zan la non rough to ay sama machine bar tuna ba na Ghana wunda ba lokal ka zan mal palma ay nyela soko ko on no da palma hala ka shema because ko en wala moto standard son tanga kar kurga palma ku ka problem danam za da tanno sha Allah ya sufan ya da ka wa to a sheka ya da ayar na no kan wo mi because ni gbara ba calculate estate ma banan ba ka ademejera just because of your foolishness. So ngoma dongura is about New Year celebration. Tamal youth be northern region ban tenele to different thing. Man ben region pienta ka across over to a new year ka barmoto. Oi. Den le pana ma ka am protecting ya velongo. Nere duale chankatanga. Biso ko na 1st January. Then because man no invested man no kwandalu. Akwai dawan shi anda inki wa abwara so tun kun ya sham kama how programs on bala new year celebration ban tenele sham bala so once again tien nangla so come happy new year nivo manga happy new year ba mi gwaza nye tin ya shama di ko shahaya tin ya sham kati yelta kaman how program ma ta fun ya fiyan wakati yan ya shi kaman yan favor to me biyan yadda nan ya best be ce da nan kun ya final tin ya lisham to ba ku zan ta hankal be ma analyze yeto ashan ame tin din ya karan nan wo kar song te karan nan wo ka bi hago via te youth ma za ha
kan lahin zampe before kan sign out kan no so come on behalf of timin kaman how be KFTV be kulture family kirusa ka ti zampe ngo no so come na nden so go pam enta 1 January ma den dalma nda mal suna wunda ba yino nda de ma won shi ngon suna nda kunyele wunda ba mala two sims so siminga kabra nan wa mane nan ka nan renewa nta haka to ban den ta kasham so ka da sai ne ta nan suna nta bi ma ben da bonde Mariam makala nan wanda nta bra dola solar calendar Christmas day there so anabi sama ka bra du'a den da yuma nta Mariam ka trazante bima so on behalf of the newborn baby wajira Hamida no damle gba pa ya Latifa makande afasma mperbanam za mpernan ma za mbakyen ma mpernan ma jirba be jiba za ha mper kalo o ya nan sanfion o ka foso kamto on kam da ka ta tafsonka tinye sunama nan shiam ta ka tinye yo samshale especially malanin vo shabkar tunon umpuba pam Mr. Clinton of Clinton Computers Orakana Mr. Clinton to poya ka pa Nash Mr. Enoch Nashiro to bamba ka to mulo nanda manager of NTV manager to poya ka pa nanda kanama ne the manager Don Z the bala Arakana the bala oh manager oh padwa so non po ka che anda tiene ara spombo yo yene la saudana ko maranda Don Z apogombo ka metra kapo ami wula new trade ma poppy something like that poppy we wula ka to bondo ma manager agwata apogombo ka metra ka ti anto po students be all students of inside 2013 banda exit 2013 badge man balan porba ben sharan ba Don Hussein Django Sheikh Hassan nkonko da para abida mo an to pa sweet zubi to bi owa ma ya ida abu ya mo di enyo ka to gba ka to di mbana ban ya shema okay ka po Mr. Rashid PC Solutions CEO mbama ko lanye wonsu Sharp Brain Academy o school ma biela ban vom follow to for sonyela dan kana kala wala to for actors sana ngbayene northern actors zana ngbayene Canada for northern actors zana ngbayene northern for number inuka fuma northern actors zana ngbayene northern for inuka for one ho bet northern for vice president ka for wa achian marwa friends to for director min afasayiti director abumbon ate for sonyela kana asane ne Kasi Films ba e for son bon ne quadrafen ba wan for wa pa quadrafen ya banda ka rap live ne garden of nama dima chama swagir men rock hamdu nima era nyela ban ka tafso ka te suna ma chang vien yenga to kuto boy so kamza hayule to kwenza la ke kaya yina won sablara kale teria betuni duma shena biela kwana a mi ban yara shena biela kwana so malaya shi okay on behalf of Kaman House no kwechire family to for ka faru kam da tafson suna ma siba hadi nye cameraman zandele trakar para na Yusuf Abu Turzon munye presenter wa Yusuf Abu Turzon munye producer Abdibasi Kuchenya host zan tra na before ka tichang anyela new to this channel antira ananto subscribe ka parte biale de cheka to nya to content anytime ka te zan la bahna kana ti anta for Jilma Flames pasara na magajia anda inyela banda ka te tafson mporia kana lanche adima abuya gbanami onyanga liango bashashe no ezara nyela bankana triple life kare de Jima Maria fa te chafsia
tum ni tum berka zia ambor nyem te heaven. Come on how? Wula ke nyeve nya adan ka ye tum la 247.